Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairil bashari al-yasimi lil-tohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku banya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى فكبشتنا تورما ولا رسالة من دمنا توفلا بأمبازم الله سبحانه وتعالى لا كدمنا الله سبحانه وتعالى تبارك ماي jigi nyumanya kama kon ala farlanga angana ngoyna abike kobay ambulo abi sabati ambulo je an lahara o ko fam salga ala rabaka sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu ya marudo qur'anina sula ko ali allah subhanahu wa ta'ala yana kamala kaw ko salga ala rabaka ko mun ndara ala yala ndara ala rabaka sallallahu alaihi wasallam ka kirala ko nga solke ala kiraka mu'minu allah subhanahu wa ta'ala kan wala nyuman dondo kwanyuru kaka nyuma ndo nawye Allah subhanahu wa ta'ala ba fa fana herani barkam be solila angani yoro soro ola o marsan forba jama ko ayto ngan cesre soli kelila alakra baka sallallahu alaihi wasallam namboro lami folidi assalamu chama ana musomama assalamu an an baraji alaka nasara kairala ambaji na fa kan zama duko la shu an tle sogoma an hula la ini min baveni mbaraina no e dina tasra korale sra furani ka jeya assalamu forba jama ko kaye anye lala kan an vaw ana mogaw to siraminga anga minanga balwaka anga fatu aka fi rahatin wa atifiyatin wa tam'inani lafiya an hagli sigi an herani badela na Allah ta'ala sanama na ya zama dukola bara la nyini yemminye ala bandame abisabati ya rabbi Allah ta'ala kandame dugo munum beke Allah ta'ala ko mine ala ko kaka ala yakama akhwan almuslimin bal assalamu قد انتصبنا لكم فوق المنبر الفقه المالكي عن زقرا يكوكورا منبر الفقه المالكي 120 في الجلسة 65 سكيب بيورو أن دورونانا بعون الله ونصره الله سبحانه وتعالى كدمه أنا كيقوي ودرس فيها على حياة الأخضري رحمه الله تعالى إلى وفاته ورد من دي أما بسينا بالسكينة ودي تقربا بيويلي إمام الأخضري aka nyina maya dakuri flamin noko yarama femi noko yarama ka faranyonga aka nyina maya la ka mine aywa aka bangini na kata se aka fatuma fitini mi noko yarama ka di ama jango aka se ka chokoroba yara don aka don ko mami ndo amba wele ko chokoroba bar sabu don ya ka chokoroba nyona wala da nyefala bina jiri la ko la khadar tigita chokoroba am ala del ala ka fam to nyuma de amma ala ko kaka ala kama ala ko alakra sallallahu alaihi wasallam na bona sanamo ngama assalamu daktar tika nyina maya munyambla farali la nyonga kadi masa maliki kalande uma o kase ka do o karamo ko mami nyonde majingi fe an allah subhanahu wa ta'ala nyisra nyefe an ikhlasu fe konna njefa an ala ni nyonje aya kanu de alaka nyina maya na yiminge ala na ala yo yeka ba aka o kaka bane mo kanaye daktar tika nyina maya bollaw de ka faka kitabu la ab sebeni kedda ma iba don ko ne kitabu de don sidon ba sebedo yadla nga kitabu ti yera ye joni a togo yedi aka jamana yimini a fay joni aka kabila munye itenyi ka ayo seko soro ko shidon ni bo nyini ko shidon bo soro yoro wara de ati soro yera ka kitabu la majingi an fembi wele ko tasawuful haqiqi sufiya haqiqa ode kunya ka bara ya balono de ka fatura ode ka ode yato aka kibaru dogola mula fo cesir no wuli ka jo ode donaba bla ka tama kitabu were kono kaka masala tondo maga faranyonga ka seka nubza fitini zoro kungurni zoro aka nyina mayala insha Allah ta'ala o kungurni de bina di amma mufassala wala wala le
jango aka jidi lakhdar tigi kanuna aka dofara lakhdar valeur ka abulo comme si ça jingina asonga jingina fa bi fere dorama bi woro aka do ko sanu ba taga kono na fere la songona duguma kolo ko ka mineta songo bo duguma kolo ko ka nafolo mugu asanu ni awari ata songo bo am ala de ala ka fam to ko nyumade amma nasallu allah subhanahu wa ta'ala an-nasra wa ta'yid lana amin am ala de ala ka ndeme masalaina aka bo adakene fengana faraka fengana je an zago da majira la yimi vara nyonga ambanyin allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka ndeme ola ala ko kaka aywa ala kama ikhwani fillah bal al-salamu qad tamma ma aradnahu min sharh wa tahlili am yemi la nyini lahdar kola no ye ka puma do aywa puma dabrele do dayele ko nyafa al-salamu ye kalaba ka fendatugule do dayele al-salamu ko kono ko shidon kalaba ka isalu bil adilla min al-kitabi was sunna ka tuguni daluye aywa ka kokorma do ne qur'an ayoyi katlaga kokorma do ne harsa kelma na suye Allah subhanahu wa ta'ala sona ala ka deme an ala ka sedama de yato ansira ka seko fitini ke ala nyada kalande kesiri yerate ngone ala ka deme de amba njiginye ala la Allah subhanahu wa ta'ala sona ka ndemana ngani je radama ka nyeshi ala ma ko amba fa kan zeko ga salama deme nina andara angal fa angara mo munuma ka fuye ko amina nimbara nge uye dugo munu nga anyi ala ya minanyi anya fa salama furba jama kuliye ku ka dugo ke uye dugo munu nga ala ya minawde ya to ala ya bara dafa nyonde bara keba ka famu ka dogo fa ka dogo am ala de deli Allah subhanahu wa ta'ala kanzo famu nyumana don nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala bulu fembe wele ko doni ala ka noro do Allah subhanahu wa ta'ala kan jidi ala sunnit le sokon wula assalamu beka kinga cesre kan gi ka hamiye tarkul islamiyya fanye ko ala ka ma jidi ni ala fa foyla fo doni wa qur rabbi zidni ilma afi daba may ko ala nim hudu jidi donina ya rabbi ala no da ko kele barka ala ka anyaru jidi donina ala ko kaka ala ya kama ala ko ala ka bana bona ayo sanmo barka kama anyi fam vara nyonga le mukhtasar al akhdari fi al ibadati lil allama al akhdari aywa lakhdar tigika aywa kitabu kunga jazahu allah anna wa an islam khaira ala ka nasara khaira la ala ko kaka ala ya kama ala ko ala ka sallallahu alaihi wasallam allah horma kama jango ko fin sabe ataka kono jango ko fe kanuke ala jango kuma belejele bolla kitabu minga ka kitabin ka bunye sabati ayoro afal khitabi hadhihi nubza lakhdar ko dacetola ni dakurnya damado ni kunguruni an hayatihi rahimahullah kaba alaka getora raka nyina mayama allah ta'ala ka hina an arsama shubala jalila huwa sheikh abdurrahman aljazairi ayra to ko abdurrahmanu algeri jamana doni ba bakundo bon muhammad as-saghiri afato ko ko muhammad as-saghiru bon muhammad amir al-akhdari amoga to ko ko muhammad amiri apmi jamu ni akhdari yode ko sababu ye ko ka kabila mu'arrikhuna fama mi voigné ko faso ku dilla ka siki libi jamana ka kulu do ka kulumi nabi wala ko jabalul akhdari kabila munu zikir asanve olubi wele arabu bolo ko akhdari yunaw aka kabila faso sikili minge ka soro tama yu wuli ka tama dondoni foka na siki aywa algeri jamana ka o kabila to ko inde tura aka kabila ka obi wele ko akhdari yunaw aywa awolo dugu obo wele ko banta yusu oy barbari kanyi awolo dugu misani mina dugu in togo de bi weleta be wilayata beskera marala beskera aywa dugu baye o donné do algeri jamana ka abagina ka be hijra sangeme kono do an samuka isa alayhi salam ka bangini sang mbakele sangeme duru an sanda an fla uya wele ko abu zaidu o wele la dama be mujarrad sama'i ni meni damay amena dama ko be wele ko abu zaidu nyanda ikuna ko ngana serfieu ko abu zaidu ko ko zaidu fa ko korode ko dedo pamba fa min do ko zaidu ay ko no kanya lahdar tigi lam yatazawwaj wa lam yalid amma muso furu wa madembangi lahdar tigi ngana de getorade do wallahi aya shida di alama amma muso furu wa madde soro lahdar tigi balona allah subhanahu wa ta'ala no fe ka alaka dina kala ka shidon ka sogolani dina bara fo sayana nama waqtu fi rahimahullahu ta'ala alaka getora allah subhanahu wa ta'ala sira ama afatura wa umruhu 33 sana ka shito sambisaba an sanzaba odo nega koranaye o efana ka koranaye nga donina ala doni ala batulila aba moke bo am ala de ala ka hakili nyimandi amma ala ko kaka ala yakama
وقد ترك كثيرا خلفه من التأليفات على قطرة ناقة شفية أبتا كبر لا دو من ترك غفي تشاماتو أي غفي من السبع قالوا تلك الدين الدمني أي في الفقه والمنطق والحساب والفرائد والفلك والتصوف والبلاغة نفن نوم ب أكلن جلب أي السبنك أبلا جليلا وقد من الله عليه أن وجد كتبه القبول على الصناعي كتاب من الزمن أكتابه بلا جلب بركة صرا أيوة مو نيشين أما أكتابه يقبول صرا والتقدير لدى العلماء والطلاب العلم منذ حياته كم ناي ربلو نينينا دوني بو مكو جرا كتابه لا كلاندو مكو جرا كتابه لا على بركة دو كتاب نونكا مو نيش أما الله تعالى بني كو باو تشاما كأي سigi shit se kana no ye sigi roningele abunya ko belebele badoy udella kana tonyane kala do kibaro fay kon ye fere kala doy abi tamro de fere ngaye tonyane bake aka tamro fere la du suka shile ola atara tamro bora dalela ki bolo da aka kaddugo ke tamro bora nga hawwalahu allah ila rawsil himari ala tamro bora yela maka ga falboy atigi bolo naktar tigi yeninge abalo ne nyana قصة مشهورة جدا قصة أبغني دو كوجو أسكا سوسو سوماندي ولا غريب كل الغرابة كبكو يميني نو كبكو يكبو كتما بلجي لك لاخدرتي كونينا له قبراني قبر فلاد بلاخدرتي فيه aka ko bunye fe amadon adona akele mingono akabru kelengele belejele kele obe awolo dugu ayo amadu kono abangna dugu mina no e banta yusuye wa wahidun fi sahara kelime ngokolo kono kilahuma mazaru aflab belejele mobta aflab be jura ko sigi ko lakhdarti bayane kadugo kay alaka ngana ka ko bunye fe dem sen shifin sami zaman sa zaba am ala jël alaka kilini mandi amma aka bi ayo bunye ko doye ande la ka fiye ngwa janaja kasora ma fatu ya fa kala no nyen ka wati surunyana ne va tura ay tenju tura ayo anga ayo ngola dugo madugula fonyongo kera a fatule ko talini tabaliyala kada ayo franje jenyaka kala no vole nyongo munu nyu karamo labato katugu karamo dalakana Allah subhanahu wa ta'ala ulu dem ulu tarashuturalike munu mbana ku sekiru ko olu tunna ngokolo kono nunu ndaro magonye bakatlaga seka no kondu kono utato la Allah subhanahu wa ta'ala dugo kolo kuru uye oye bunye koy Allah subhanahu wa ta'ala kay lahdar tigi shuye abalone ala ya bunye afatule Allah subhanahu wa ta'ala ya bunye na kisa ya dakene ande la kateme aka lahdar tigi ay kalaka karamo folo folo ay ram mokade Muhammad Amiri ako aya ofatule ko Allah bana ka kalake awul fabulu Muhammad Saghir apumba fako inni kuntu akhudhu fi ta'limi hadha al-fanni an walidi mushafaha apumba disi goshi ko nim vani nunu ne ya kala nyera wolo fade bolo apumba alhamdulillahi rabbil alamin ne fana ba Allah ta'ala tanuka barkada lakhdar mi nyafoye ne fana ya kala nyera wolo fade bolo makala ma wara fe lakhdar tik mito kan vo ka disi goshin ay kada masa kanuka kada de na masa ni nyonje hineka am ala jël alaka fam tugu nyuma de amma wa ala akhihi al-akbari afafatu leko akorake koroba Allah bana ka sigi o fe kokora ka ayo shere kitabu kala ubulu الشقيقي ويا أفكي لبكي نيوي هذا دليل صريح أن عائلته كان عائلة علم وصلاح نما جري لا با فاسو كني فاسو مي نيوانده دو دونك ما فاسو يونو ما نيوما يفنا كما فاسو يونو ñana nzoro mani de ka kalanka immo kefe o fatura ka yelama kana ka ifafe o fatura ka yelama kana ki kora kefe ni masabe de ñu cesri de ni mi seka soro ngana nyanda kwa nya soro am fautla la baralla so jora ka ba amuna na nyanda mi fifa mi digi ni ndiseka soro al jahlu yahdimu bayt al izz wa sharafi kuvia abi bonye du jole ifakele ka yere fa baralla ne yi day fifa ray digira imasaka foy nyina bo kamani kala no mani nyinga ko karamo ebi mu woni giti na de ni toro ngono kamfara woni vena ketogi munu a fo nyongo chama bala abina keta kerda bonata no bori ko ba fa ko de nde fayimbo no fori makabo ya chene de alaka ngishi umma alaka kili nyimande amma tadartigi lamma balaga min al-ilmi afale ko donna ba'athahu waliduhu ila Tunis afako ama ko sama nabi wuli mimba on veya aywa ne dofiye ko raga fana dofiye ta Tunis jamanaka ikata laje ni ma sore mi saka doni varika fil ilmi wal ma'rifa doni an ala dona atara asgira ala mashayikh jami' az-zaytuna kalaram bi wele ko jami' az-zaytuna atara sigi o karamo ko fana fe ka wati kay ثم رجع إلى بلده وكفى أصرك السجي كان أكدغولا واشتغل بعبادة ربه كان يسقلني الدبما بتولي متوجها للدار الباقية كان يشين سمي دومي نادوتي بيا دوبي سينا مطلقا هذه الدار الفانية أي نندوي نندوي أيادو كون مباعي كودو نما أي نندوي
وقد تعلق في سلوكه إلى الله تعالى الحمد لله رب العالمين أنني كوفي كان السبتسا أيوة إنيش الله رما كادون كل الله رده شيء الآخرة هي الحيوان الله ركود بتو سنة الله رده كنغنيني كي كودو جيما أيوة أنني كوفي كان يسكي أيا دون كو كلاندي كرامغندان تسكا سي ألما أيا جاكن فامو ده السلام عليكم رمانو بكي جاكن فامو وكلي أنا كان ندوني بادين أنا كان على دوين على يسراني ka ayaka demsaniya fila ya do ko kalande karamondan sega se alama doni min bala belejele kofe ta'allaka fi sulukihi ila Allah ta'ala bi ba'd al mashayikh as-sufiyya al-kubari alabana ka sufiyya getora do fle sufiyya ngana do fle mun alaka sharia shido ube hakika shido uye kalanke uye doni ke ka doni barake afla farale nyonga Allah subhanahu wa ta'ala uye jabi soro jabi mi o kan nyiname nyenani aywa mabi jigi nyala ku ka lahara kan ayo ngana mun to ko gafe kono anano ngana munum bena tlela ayi dlo o ngana dawla o bele le bado de Cheikh Mohammed bin Abdul Karim al-Maghili ni alaka getura ni ngana ni bi sufia kitabu kala bi Cheikh Maghili don wallahi bado ko min mamindo ayi dlo o ka aywa alabata cuko yawla anoka aywa alay srenya la halayaw anoka sufia baraka cuko aywa wa Cheikh Mohammed bin Yusuf as-Sanusi an imam Sanusi fana o kanu kumbala o ka gafew kalani o ka gafew yetale no kala halayaw kalani أنه لا دقلي وفنا كنا كتابولي والشيخ أحمد الزرقو المتوفى سنة أيوة 899 الشيخ الزرقو فنا سوفيا جتوري أي دلو وفنا كتابولا وكواتي ونا كواتي منجا كوسبة وفاتورة هجرة سانجة مسيكي أنا سامبي كونوندو أنا كونوندو ni ngana nunu أي دلو نوغا كتابودلا كي دلو وكتابولا كي دلو وكلا حاليلا كما من شيطان بافكا دو أكا anaka demsene na ba feka chene adusungu ba fuaye ko ne e ninge ko ni ninge nyone karamo ko sonema mano keraw yorni be abi faranyonga atoro de la be karamo ko nun ladeke doni ay karamo ko nun ge aywa television e ka laje ayu ke jey ku jo anyefe ku jingi alkaraba sallallahu alaihi wasallam jingiro la o karamo ko fana nyitoro me alkaraba sallallahu alaihi wasallam tasira la faya ni rosoro alkaraba sallallahu alaihi wasallam jogo sanumana afonde mako makamul ihsani am ala deli insha Allah ta'ala nala shini kenedi an laydu di ngo minbar sanveya wala da munu mina sigi senga minbar sanveya sufiya ya doye insha Allah ta'ala nandona na domina ibina donga fo ko fima men non kenena ko adote am ala deli ala ka do jirani ambal ma assalamu wala ka foto ko nyuma no ya amma aka fo ala nyira nyinni kama yira jira kanan do ala to nyini kana do ala dar tigi sonaki dulo nununa بعد ما أن تعلم الشريعة من أولئك العلماء الأجلاء aka karamo mununa yolu fiye gatame o karamo banno akele ko faka sharia kala ulubulo ka shido wa tarabba ala aydihim allamone ala la ulu tega kono alla bana ko kura kan ngana do laje halat len ulu tlema ben koy ki dlo ulu fanana jango aka saga se Allah subhanahu wa ta'ala ma alhamdulillahi rabbil alamin wal shiddati ta'azurhi bi Sheikh Ahmad Zarouq kanu fe ayo la khadar tigi joro Ahmad Zarouq bunye fe la khadar tigi joro tawahhama ba'du an-nasi ma do kuna sirla hatta adduhum mashayikhihi fu ya jate ko Ahmad Zarouq ye la khadar tigi karamo doy kay kalaka abulo وليس الامر كذلك كوي على شيري كوتو تشوكا ايوا احمد زاروكو كاند كرالا ادلونانا ايا دو كوابه تشينكا وني مامي يالا دكي بيس علما فوق اكا قصيده دولا قصيده مينا يالا كالي ناي ايوا ادونغلدا في خاتمته اكا قصيده مينا بي ويلي ايوا كو ادب السلوكي او قصيده خاتمنا او داچا يورولا اكو كو في كتاب شيخنا زاروق عجائب فائقه تروق ni majira ka fo ko aywa Zarouq kanu de ala abunya ba yoro nga ka fo ko cheikhuna o korede afade kala ka Zarouq Cheikh Zarouq bolo ifakra mo o yira kara mo madama e dine mine ifala ifakra mo ikara mo halli madina mine ifala ni bora ifasolo konna ay kala ka kara mo muno bolo ni aywa aka masa aywa juru tuguledo olutala aka dine juru sirime olutala olu ikara mo ibande ola ala ka kilini mande amma aywa apme ayino ngorfo info kada o dama de ka ni mam yene vamu alhamdulillah rabbil alamin o de sababay nyona la khadar tigif aywa bangini an Cheikh Zarouq ka fatuli samu wana kele de bonu nyonje o ba jirana ku ma nyonye tle kele na wa makala nga abulu al ajab kullu al ajabi kaba ko minye kaba ko bele jelela no kaba ko yabo kabo katame fin bele jeleka o de la khadar tigi ayini njogo nyuma nunu ka farani ndoni chama ine ndoni sanuma inga aya belejele de faranyonga fe segari demsania de la demsania ere ya damana koy
dem ayo bamanangana wa fay ko dem sen ay fay nga alika dem sen yam make fay aya ka dem sen yak karaba kay yelama ka ko doy fengelem pewde kara sababu yi aya nyemo fle kele ka nyemo flo yoroni ba aya yere don aya don ko ne manga sonima nin ngara ne fawtu koy nin ngara ne mo kaw chokoy ne manga dable manga sono goble manga tloke nyem vane mo ko soro jiri min zanve ne masaka yele ajiri sabe me njo ajugoro opma ay tlo dabla ay nyeshi sebe koma opma dem sene fitini yala ay doni nyuma fara nyonga ay makoroba kan fo ka to dem sene yala tokoroba shijew yu turu kumer kuruka ka kalan ka bulu ay tokoroba shijew taw tege ma ku se alama yana ga fatu nyona ay rabalon dem sene yala wa fatura dem sene yala fo ko ka gafe dola ko dem sen samuga ko nga ngafe ina na ay fenya la mimi majala ki kumbo abe makoto dem sen samuga mati jingola ala ngana wala la khadar tiki dama dem sakan fo am ala del ala ka nasara kayrala ninde la khadar tiki kabaro dumawni abersa fara nyonga sigiro kele insha Allah ta'ala na ala shinike ne yaddi ni baraw tura sena pumani puma halno kara gafe wara kono am to ka teme ala ka getura fe ka kabaro sanama do da atloka la khadar tiki ka fara shifinyaka ka fara dem seniyaka jama'a hada al-ilm al-ghazira ayin don chaman bay fara nyonga hatta sara faridan li asrihi fakira atle chawka nganaye fa atle chawda wasamiya bil imam as-saghiri fa welela ko al-imam dinini ba'da malik ibn anas ba'da al-imam malik ibn anas al-imam bakofe no ye malik ibn anas alaka getura o koroy ani chamunu benatle la naka dem seniya ayo maghribu jamanaka adakene abela jele kansulile do ay donina abela jele nyemaya to abulu donina opma krat le mo ka nyemaye nana nywana ko ne metle la o te chamanye ngam mama na ko fe ayo sebemba o ya sebe ko mi mani doniche ka fara ashido aya ka dem sen fitini sambe saba an sanzaba opma ibado ja on be tlonga damadela daga suna ayo daga bana telefle je bouquin bela jele bi kelembolo barta bi nyele la ka sori fay barad la otla la barala opma e ko ne dadama ikunu wati ayo wal hasali wati wala may kunu wati tela dum wati ne ndigu kema ga ngalo fara nyonga ko nonu ye karamo de koy uti suna shufe o de ato bu kunu tlefe ay retard la nga eren ala cela la ibado ni nongo maka ko wanta ga shitelema kanal bouquin bebe e kelembolo malvision bouquin bebe e kelembolo nete mindo o bebe kelembolo kilimbe ki fie soro fana dune yi kono fa tew katla ka jimi ka jingoka ka boisson mi ka jingoka fita do ibi minge i datola ka ko mso na ko patro sogo do fana fle iyo fana nyimi e bi shika sona ni alache o ma mo be ki negendama ko ne kramo de abi shianya na de o de la ti kuno jona ni mo ya nege inegeni oyi ni sara ala fe ka ti tege ja sarami na do ba do ko chena ne nyira jaba kramo de o mi voye jeta daga sona yoro de nan fo kara jigiya mine wuyela la jiri mi ngay to nga njija ni kongoni mina ba anva anga sawo jiri jukoro amba ni islam be fe islam ko dugo kanyi ala ka ande nga balo ka nga fatu ka accama muso ma be bele jele ki jija kan vamu anga jede nga do kan karam wadiya te kelenyi ani ayo na folti diya te kelenyi ani fama diya te kelenyi ani girnga joni horro na harata kelenyi karam wadiya be damna yere donde la ne fama son ma nyira ta Allah harande son ma ni chesrola insha Allah ta'ala ifado nasran ve e do fe na ala sona fa samandi adima la Allah bi songa teme halifaka ni ka chesri bunyana am ala de Allah subhanahu wa ta'ala kan de mawla daktar tigi qad lazima zawiyatahu akala ne ko fe as-sikra aka zawiya kono washagala bit tadris wa ta'lifi ke nyeshi mo kala ni ma ala ka dinena ka bigita ka gafe sabe Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu ayo Allah subhanahu wa ta'ala ka kira ka sunna ko nyefo mo ko wi wa zikri nasangana abi koloshita kinyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ma abtoka wuli ki jon qur'ana ye shu kono tle kono ay tartiki balona ni jogo indela ila an laqiya Allah faj as-sikra kata Allah subhanahu wa ta'ala ma aslama wa qad taraka min at-ta'lifi ma yunifu ala 30 ta'lifa ay gafe min do ko gafe sebene min do ko fe a gafe bi aywa a gafe ka tia gafe bisabaye gafe bisaba an ko atara ko de to aka bigi gafe min zabe alakaba sallallahu alaihi wasallam kan aywa ni ndina sanmayna nazima ay min aywa zabe ko ga dongliye wa nahira anay minge kuleje wa sharha anay mado ka sebene aywa minge ka mado ka sebene nyefo wa yaftakhiru al madhhab al maliki wa abna'ihi bihi madhhab al maliki
no alman maliki ka tasirai ana de a cena muso bela jalebi dishi goshi ni lakhdar tikiye ila an yarasa Allahu al-arada wa man alayha fa Allah subhanahu wa ta'ala ka dugma kolona asigiba fara nyonga ko ce kata Allah subhanahu wa ta'ala ka sema fuka dugma kolo debe meleke amban dishi goshi ni lakhdar tikiye fuka dugma kolo debe meleke lakhdar tiki nyanaw amban dishi goshi ni oluye alhamdulillah rabbil alamin de lakan waye woni nyana nganaw de anga dinena ni nyana nganaw de an garam ko ye kan bolo to nunu bolo ha mati sigi ko kuma jariye dama ki taram madrasa kalange ki nanan diplôme do ka boy yave ki bi ni sigi dina yelamane kake aywa to so ngone jam so ngoy dina yelamane kabbe famo tege kono nu ye addo u kam mine kono kake usako yi dina yelamane kake jago aywa karaja ko ye abi fere e so ka balwala itna bile ki bi na nga dina yelama mbulu amye la kan vawna amoko to korale minga ambe baloka wa mi fatu oka mamba fa al-salamu furba jama kuli ko hagil tu yerla dem sen shifi munu be makura faranyo ngala shunit le so man wula tuma munu yo khalifu al-mazhaba nan mazhabu fonyongo aya kodo apmaula aka nyesi aka mazhabu bona insha Allah ta'ala akhwan al-muslimin bal assalamu narju da'watakum as-salihah sangone la khdar da cera ami dugo jina afa Allah subhanahu wa ta'ala jatika ma kan zama dugola lana wala huwa al-kafat al-muslimin ay dugo kanye ka dugo ka lakhdar tigiye ka dugo ka asama furba jama kuliye ghafara Allah lana wa lahu wa nawwara darihahu am ala deli ala ka yafani lakhdar tigima abadaro min abi Allah subhanahu wa ta'ala ka kabur noro ala ko kan asama shubbala jalaye ala ra'sihim ash-shari' al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala rabbe ko nyema yala ala ka nyirunya ka ndado kono ala ko kaka ala kama waj'alna min awliya'ihi as-salihin alladhina la khawfun alayhim wa lahum yahzanun am ala deli ala ka vara ka jonyu monga ala ka vara teruka termunu alkiyama jodo no hagil sigiledo yawmaji waji ayoma din jahannama domi ni janama boraka najo janama jole u nyechurni janama na hagil sigiledo jina u yele u hagil sigiledo ala ka melaka u yele u hagil sigiledo alkiyama bishir gele cela u hagil sigiledo Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana na sura o jon Allah subhanahu kan vara uluka kolu yale Allah subhanahu wa ta'ala teruye ya rabbi ala ka ga teriye ala ko kaka ala kama بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري الطاهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما